Ngelanga laboma, ilanga laboma bengophezi manzi, aboma besililo, aboma bomanyano. Mfundisi uvukile ngaphakathi kwalo ihlelo emthonjeni wempilo. Ngivukile mahlalehleka ehlelweni emthonjeni wempilo ngibingelele nabalaleli beMalahleni FM. Hallelujah, hallelujah. Mlalelisele uzwele ngalesi sikhathi ngumfundisi uBusi Hlatshwayo ungene elangeni lanamhlanje ngaphakathi kwalo ihlelo emthonjeni wempilo. Sikhamba ngesihloko siyabuza mlaleli ukuthi ke ngiyiphi indlela engasetshenziswa nithandwa ebazalwane ukungena emshadweni. Sihloko esimaphorodla kakhulu begodi engithemba ukuthi mfundisi nomlaleli ngekhaya njenganje ukuthi Unki nomfundisi bathini kuhle kuhle khulu kwamambala ke mfundisi siyazi ukuthi ke umtshado usibusiso bongaphezulu konke mfundisi begodi sazi ukuthi umtshado usibusiso ongaphezulu konke kunendlela uzima azibekileko ukuthi umntwana wakhe lokhana sele athi ngiyadecide ngimbonile udade loya udade athi ngilibonile isokana lela nangambala ngiyavuma ukuthi ngingaba ngunkosikazi wakhe angaba ngunakwami eloya alungeke kubunjalo umfundisi yehle khulu kwamambala ngiyiphi kuhle kuhle indlela ekufanele ukuthi abazalwane nangesele babonene ukuthi khethile njenganje kusetshenziswa yiphi indlela ekufanele ukuthi ke ekukhanjwe ngayo. Mahlalehleka ake ngiqale ngithi uma mina ngikhule ebandleni amabandla wabazalwane sawathola ane procedure yokungena emshadweni. Iprocedure beyithi uma insizwa seyizizwela ukuthi ufuna ukungena emshadweni iyahamba yothandaza. Mase ithandazile ibuye seyinezimpendulo ifika itshela umfundisi athandaze nensizwa kube neconfirmation. Uma seyikhona iconfirmation khani umfundisi azoya kabontombi ayitshele nayo fanele ithandaze. Seyithandazile yabuya nempendulo konke kwaba neconcordial agreement then sebanga proceed ngoba bonke sebanayo iconfirmation evela kuNkulunkulu. So mina engifuna ukukusho akusiyinto ngithole ebandleni kodwa it was a revelation I had ngo2019 ngangishumayela eNatali kunguSeptember enkonzweni yamadoda. Yambulwa uNkulunkulu ngise pulpit. I can never forget that one. uNkulunkulu wayekhuluma nezinsizwa nabantu abasha ukuthi umshado njengoba ngangishilo evikini eliphelile ufakwa uNkulunkulu. uNkulunkulu obonisa izungu kumuntu wesilisa. Kodwa siphila manje la ivangeli lisplitted. Uthi umpostoli Paul kwabaseKorinte 1 Corinthians 7 shadani ngenxa yezinkanuko zenu. Eqaleni umuntu insizwa yayingena emshadweni ngoba uNkulunkulu wayebonisa izungu and uNkulunkulu futhi bekafaka intshisakalo yomshado. Namhlanje umpostoli Paul uthi shadani ngenxa yenkanuko zenu. Kunokuthi umuntu ashe ngeinkanuko akashade kusho umpostoli Paul. Now the revelation yathi ngise pulpit enkonzweni yabo baba. uNkulunkulu wakhuluma nebandla wathi uma sekufika isikhathi esikhonjwe yimi ukuthi insizwa kosingene emshadweni. One insizwa izoye emthandazweni yobambana noNkulunkulu. Uma insizwa seyibambene noNkulunkulu fanele ibuye nezinto eziphathekayo. Uma insizwa seyinezinto eziphathekayo indlula insizwa iye kumfundisi yomtshela mfundisi mina sengibonile. Njengoba mina sengibonile sengifuna ukuthatha mina mfundisi. Umfundisi uya emthandazweni angazi ukuthi uNkulunkulu utheni kulensizwa ayofunisa insizwa lokho ekufunayo.
Uma umfundisi ayemthandazweni ngikhuluma mina ngento eyambulwa uNkulunkulu hayi ngento engayithola yenzeke enkonzweni. Uthi uNkulunkulu umfundisi uzoyemthandazweni. Umfundisi uzoba nezinto azozicela kuNkulunkulu njengoba sikhulumile ukuthi inceke kaAbrahama yathi owesifazane engizothi mangicela amanzi bese yena uphuzisa namakamela mina ngakasho uye loyo. So umfundisi naye uzobeka ezakhe izinto afuna uNkulunkulu amnike ngazo izimpawu bese amcela uNkulunkulu ngoba lithi izwi lakhe uNkulunkulu othembekile ukuthi inkosi ngambulela intombazana insizwe kumele ingene nayo emthandazweni. Labantu abasherani information kodwa umfundisi makabuya nensizwa bahlala phansi bashare information angeke kwenzeke lokho kubili kungahlangani. So uma lokho kuhlangana sekuvumelana kaNkulunkulu ukuthi lokho insizwe kubonile nalokho umfundisi akubonile kuyiko sekukhani bazophuma bayo approacha intombazana. Yilento eyamosha lento ngoba kwagcina kuphuma igama kuthiwa abafundisi bashelela insizwa zabazalwane ngoba insizwa zabazalwane zingamagwala. They didn't understand ukuthi imfihlakalo kaNkulunkulu lena, and unfortunately ayikho ezwini, but it was a revelation. Ngiyakholwa ukuthi uma ngabe yambulelwa mina ngalesikhathi lesi ngisepulpit nalo owayiveze eqaleni kwakuyinto vele embuliwe yayingasuki kuye. Uma umfundisi sekafikile kuntombazana uyakhuluma nayo ayitshela intombazana ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukubusisa kodwa uNkulunkulu afuna ukukubusisa ngene emthandazweni. Intombazana iyahamba mahlala ehleka iyothandaza ibambane noNkulunkulu imnika uNkulunkulu izimpawu baba ngikhombe lokhu ngikhombe lokhu ngikhombe lokhu baba ngikhombe lo myeni othi ungihlelele yena. uNkulunkulu othembekile avele emthandazweni abeke izimpawu athi sekaphendulile ngezimpawu andlula amkhombe umyeni. Untombazana umfundisi ubuyela kumfundisi nempendulo sekayamaza umyeni azongena naye angatshelwanga umuntu. Uma lento seyihlangene iphelele, that's when now kungaqala ama procedure ukuthi sesiyalobola. Masuke emalobolweni sesiyakubo premarital counseling. Masuka ku premarital counseling sesiyaqala manje siyabamisa ebandleni. Why uNkulunkulu ayimbule ngalendlela lento? Uthi uNkulunkulu ubungozi obukhona ebandleni insizwa isabi ukuthi namhlanje imiswe nobusi sasa avuke sekamiswe nosiphiwe. Kahle kahle yimuphi lo amiswe naye okunguyena yena uNkosikazi wakhe ngoba mawuthi uyabheka endabeni kaIsaka wathandazwa wathi Abrahama waqala emthandazweni ubiza inqeke undlulile emthandazweni uthuma inqeke iqonda indaba yomthandazo ngoba uyamazi umuntu amsebenzayo ukuthi le ndoda ikholelwa kuNkulunkulu ophilayo. Namba enye into futhi ekumele ukuthi abazalwane bayiqonde insizwa ilahlekelwe ubambo. Uyayibona lento ilahlekile so uyofuna emthandazweni uyofuna lento elahlekile. Njengoba uyofuna lento elahlekile kune possibility yokuthi lento oyifuna isa exist nokuexista. So uma ubona ngamehlo uyobona kanjani ukuthi lento engifunayo ayisekho. Ngoba ngelinye ilanga kunesinye isihloko esiyosithinta bazo understand ukuthi why ngithi mina kungenzeka ufuna into engasa exist. Ngoba not everybody will get married. Not everybody. Ngelinye ilanga ngiyophendula leyo mbuzo. Kodwa manje bengifuna ukuthi siphendule umbuzo womlaleli owayekade esend SMS last week ukuthi imistake yethu namuhle emabandleni. Kufikwa sekufikwa insizwa iyashela. Insizwa seyiqedile ukushela bese iyabuya insizwa
iqale yenze ama procedure iprepare yenze konke bamiswe benze iqiniso mahlala ehleka nasendlini kaNkuluNkulu sikhona impisi ezigqoke isikhumba semvu ezilimaze abantwana bamantombazana abaningi ngangike ngamangala ukuthi kukhona abantu abangasabi ukukhokha imali yabo net ngoba ufuna ukufulfill inkanuko anayo ngawe makaqeda yonke lento iphele ngazothi ayikaze iexist ngaleso sikhathi mawuthi ubheka the price ye celebration is too expensive yiningi imali espendwa mara umuntu ayispend ngoba unento ayihalelayo kulomuntu amfunayo so umpostoli Paul makathi shadani ngenxa yenkanuko akaqamba manga kule insuku abantu bashadiswa yinkanuko not ngoba Jehova usuka khombile ukuthi abangene emshadweni that is why we have so many cracks that is why sine disaster eningi kunezinto eziningi ezenzakalayo that were not supposed to happen and ekuzwisa ubhlungu when ibandla likaNkuluNkulu nalo litholakala kuleso sibhikongo. There are many things engike ngizilalele when it comes to young people especially ngeindaba zama dating courtship yonke lento indaba zemishado kuye kwaba nabantombazana la khala khona athabotsotsi namuhla basendlini kaNkuluNkulu so kunabantu uyabona asikwazi ukuclassify bonke abantu besilisa sibafake ebhodweni eli1 but bakhona abantu besilisa abangasabi to go an extra mile ukufulfilla inkanuko zakhe kodwa umundlule emthandazweni Jehova uyasefa emthandazweni uyasefwa uyabona i-challenge yethu enye ukuthi kwesinye isikhathi abantwana bethu beza kumfundisi bona baqedile ukuyihlanganisa indaba leyo ingozi ngoba uthandaza une excitement ubona umshado in every angle of your life kanti kufanele uthandaze usober and kuyasiza ukuthi when you pray for izinto ezifana nalezo akube nomuntu omdala ekudala khona enkosini oziqondayo lezinto ukuthi zenzeka njani ngoba sinabo abakhona abadala enkosini kodwa bangakaziqondi lezinto ukuthi zenzeka kanjani so lento uNkulunkulu ayimbula wayimbula to protect labazalwane enkonzweni kungenzeka usisi ukhona enkonzweni kanti uthaskiwe it's a spirit wena ubona usisi kungenzeka ubhuti ungene enkonzweni ngoba kudala neinterest nawe kudala shela but wena soloka ufuna ukuthi wenzeni umqome so indlela elula for yena uthini uthi angene manje ngikhonze naye nami ngibe lomzalwane athi ngibe nguye ukuze ngithole lento engiyifunayo mase uyitholile uzokushiya mahlala ehleke kunento ayifunayo akekho interested kuwe akekho interested to anything so eqaleni uNkulunkulu owabona uAdam ukuthi unesizungu namhlanje we are encouraging them ukuthi shela but ushela ubani ngoba ufuna ukuvusa ikhaya ufuna ukwakha umuzi ozoba nesizotha umuzi ozohlonishwa abantu ufuna umuzi ozoveza ubuNkulunkulu ukuthi ubuNkulunkulu buyini so lezo zinto zenzeka kanjani mawuhambe washela wena Hallelujah hallelujah umlaleli nasisihloko nithando zami ngesimaphorodla kakhulu ngendlela erarileko simbuzo ukuthi ngiyiphi indlela ekufanele isetshenziswe bazalwane lokha nabangena emshadweni emlaleli uyihlathululile umfundisi engithemba ukuthi nawe la ukhona maye ubambile umlomo uthi wow mahlalehleka umfundisi uyayibeka nasindaba umfundisi singaphakathi kwalo ihlelo sikhuluma ngaso lesi sihloko ngalesi sikhathi kunenilonda iye abomma balimele abobaba balimele ngalesi sikhathi kungenzeka iye ubaba uthandazile wabeka iye namathwayo lawo owachoko ukuthi uyamtshela uzimo ukuthi ngifuna 1 2 3 ngimbona ngalindlela ehle khulu kwamambala aloke ke kwenzekile ngaleso sikhathi kwesinye isikhathi mhlawumnye akhangalinde ukuthi uzima akhulumisane naye nangambala ukuthi abone ukuthi lo baba nguye nofana lo manguye wamambala ngilelo hlangothi mfundisi kuhle
uzimu simlalela njani sibona njani ukuthi nangambala lelizwi ngelakhe kukhuluma yena ukuthi umlaleli angazitholi abangaphakathi kwesimo namhlanje azizwa ngaphakathi kwaso lezi nlonda esele zikhona ngalesi sikhathi zingazokuba khona esikhulukhulu kibo abantwana bakazimu. Okay, ithi ngiphendule lula mahlalehleka. Okokuqala kunalento esibiza ukuthi insindiso. Umzalwane uyayithatha insindiso avume ngomlomo wakhe abhabhadiswe kupheleliswa inkonzo. Number 2, uNkulunkulu akahlanganiselwe. Enye into eyenza ukuthi sigcine singene entweni esingazifuni. uNkulunkulu wanamhlanje uyahlanganiselwa. Ngicela ukubeka kuqaqe lokhu ukuthi nabazalwane lamalanga abakhona abahamba inyanga. Nabazalwane lamalanga abakhona abahamba iprofit, abahamba abaprofiti. So uNkulunkulu akahlanganiselwa. uNkulunkulu akakhuluma esiphithipithini. uNkulunkulu ukhuluma la kunokuthula khona. Lithi izwi lenkosi, he is the king of peace. So ufuna indawo enokuthula. Uma sowuzibiza ngomntwana kaNkulunkulu kufuna uqalele manje izwi yiphathi yempilo yakho. Ukuzila ukudla asenabo abazalwana abazilayo bashaya iDaniel fasting badla amaveji bathi bayazila. Bese kuphinde kube ukuthandaza kubalu is critically important ukuthi umzalwane afike la izwi limudle kuhlukaniseke ukuthi mina ngiyakholwa nomuntu ongakholwa. Immediately ufika ku that level uzoqala ukuhlukanisa iphimbo likaNkulunkulu, uzoqala ukuhlukanisa namanye amaphimbo. Awusenzi ngokuthanda kodwa kuyahlukaniswa. Mawuqala uthi uyakhuluma umoya engcwele uyakubridge athi asikhulumi ngalendlela senza ngalendlela. Mawuqala uthi ujika ngabathi laba yakhona wena awuyi. Immediately ufika lapho then you know ukuthi I am well connected noNkulunkulu. 071-175-1528 mlaleli asikuvaleli ngaphandle ngalesi sikhathi khuluma nathi sithando sami. Kungenzeka ukuthi lesi sihloko sikhuluma nawe la khona ungaphakathi kwesimo la ofuna khona ukurivesa kodwa awazi ukuthi kufanele wenzeni. Iye unenilonda kubhlungu ngaphakathi la uhlezi khona emlaleli awazi ukuthi wenze bunjani. Ukhona umfundisi ubusihlatshwayo ngakhulumisana naye ngalesi sikhathi ekiyo inombolo 071-175-1528 avulekile amaline. Mhlawumbe kokhunye ufuna ukubuza umbuzo emlaleli yekhona ufuna ukuthi ke akuhlagule kikho engaso lesi sihloko esikhuluma ngaso thumela ku 071-175-1528. Sikulindile nomfundisi ngalesi sikhathi la uzakuthwayelela khona uzwakalise wakho amazizo. Aloke ke umfundisi nange iye umlaleli nofana nangumgede ungaphakathi kwesimo sokuthi already ngalesi sikhathi uyazibona uyazizwa ehle khulu kwamambala uthwile uyithindile indaba yokuhlala kuzimu uthandaze. Ingakhani ke kuthatha isikhathi esingangani ukuthandaza? Ngizwa njani ukuthi nangambala sele ngifike la kufanele khona ngalesi sikhathi? For to answer your question bengifuna ukuqonda ukuthi ubuzela umuntu okholwayo noma ubuzela insizwa okuyiyona eyothandaza. Insizwa emthandazweni ke akunasikali ukuthi uyohlala isikhathi esingakanani. Ngoba kwesinye isikhathi wena ufuna ungena emshadweni kanti kunezinto uNkulunkulu azibona kuwe ekusamele ukuthi zilungiswe angakafiki lo nkosikazi. Ngoba enye into esilimazayo emishadweni i-character mayingakabi kahle kuba nama challenge amaningi. So uNkulunkulu emthandazweni ulungisa konke. uNkulunkulu mangabe wazi kunomunye umhlabelelo athi usolo ngumoya kaNkulunkulu. Ukusola usemthandazweni uyasolana uNkulunkulu emthandazweni akutshela ukuthi uthi uyathandaza ufuna uNkosikazi athamba olungisa la uhamba uyolungisa buye uNkulunkulu asole hamba uyolungisa la. uNkulunkulu angakaqedi ngawe emthandazweni akakwazi ukuthi angakunikeza izinto zakho futhi angeke akunika izinto ekufanele ukuthi uzithole emthandazweni angakaqali qala wakupreparela lezi zinto oyifunayo. Ngoba uzozenza njani ziyomosheka zizolimala lezi zinto maseka kunikile kodwa wena angakakulungisi. Yes.
Mina ngikuzwa kuhle mfundisi, ngithemba ukuthi nomlaleli ukuzwa kuhle ngekhaya. Ahake sesiyisonga mfundisi ngebanga lesikhathi amezwi wokugcina ubanikele nenombolo engaphakathi kwalo hlelo. Mahlalehleka siyabonga ukuthi abalaleli bethu babe nesikhathi sethu njalo ngolwesine ngo11:30. Sibonge kakhulu. Izinamba zami is 076 137 1134. Yes, bangangithola na ku Facebook page Busi Hlatshwayo, ku YouTube Pastor Busi Hlatshwayo.